med sjanse, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan membacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, berkatalah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum.